udividiyela angithi tshena mina manje ukuthi wena udividiyelani 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 abanye bathi wena uphuma kwaNongoma, abanye bathi wena uphuma eFrayeti, abanye bathi wena uphuma eNquthu. Ngifunda baza abantu ukuthi wena ubuya kuphi. Abanye bathi wena uphuma kwaNongoma, abanye bathi wena uphuma eFrayeti, abanye bathi wena uphuma eNquthu. Ngifunda baza abantu ukuthi wena ubuya kuphi. Baza abantu ubuya kuphi. Baza abantu ubuya kuphi. Ngithi kusho mina isiqhazi ibhinqa laseKasi uNhlonze ngiqabulele ekhanyeni ngoba ifuna ukubonakala. Lithini iqolele ngukumane lapho? Wangibiza ngasabela kodwa mfana osoni mina mshusha phasi mfana. Yimi ngiqolele ngukumbana umqondisi weGogo South Africa abasho nje labadala basi. Usikinya mkhonto nothi la magala goqi kuyobonala ngenxeba ukhala kwenza ngize ngisiduma ngasanqumo. Ngibuya phasi emgoma zangu kuyakhona. Oh wangi-DVD ntombi. Damn it. Mina ngithando njalo mntana wami noma betha ufundile noma bekuhleka mntana womuntu hawo ngikuthanda njalo mina ngikufuna njalo ngabantu ololo yeah noma bethu buya kwaNongoma noma bethu isiqhaza singafundile Tando muntu ngithando njalo ngikuthando njalo nawa yebo ngididiyela wena ayekho kanyama tando muntu wamufila ngaseli yoshona kanyama wamuhlenta nomuntu awuphinda ukubuza uthi ngididiyela sengiphinda ngibheke manje amajani naseyakwazi amavenda namabhaca seyakwazi wasoshangana wonke umuntu seyakwazi awuzokudividiya next time abheka manje amajani naseyakwazi amavenda namabhaca seyakwazi wasoshangana wonke umuntu seyakwazi awuzokudividiya next time